Сол үшін заңсыз болсын бәрі. Ол үшін біз нені білеміз, заңды білуіміз керек. Мынау заң, бәрі заңды түрінде, мына қазақшасын берейін сізге. Ата заң, конституцияның... Білмейміз, сол себеп осындай бұзақы көрсетті. Біреуін аңыздағы, мынаны жастар, бұл конституцияның выдержкалары осы Қазақстан азаматтарына таратып жүрміз. Бұдан жүресі Қазақстан не болып тұр? Мұна көп жерде бізде бұдала болып жатыр. Бірақ уақыт жоқ. Уақыт жоқ, дәрі уақыт жоқ. Здравствуйте, можно минуту вашего внимания? У нас в Казахстане сейчас законы не соблюдаются. Мы, чтобы людей ознакомить с Конституцией, выдержки специально вот выписали. Когда они соблюдали? Правильно вы говорите. Что-то я не помню, даже при Советском Союзе. Выдержки из Конституции специально выписали. И, пожалуйста, прочитайте, знайте свои права. Вот людям даже смешно, потому что они действительно не соблюдаются. У нас законы. Никак. Законы есть, но они не работают у нас, понимаете? Все конституции указаны, но не работает. Почему? Потому что народ молчит. Народ не должен молчать, народ должен Это требовать. молчание. Молчание — это согласие идет. Требуйте, требуйте всем, кто работает в власти, требуйте. Вот есть конституция, по конституции требуйте. Это молчание, это равносильно преступлению. Мы совершаем этим молчанием преступление против самих собой. Требуйте свои права. Есть конституция наши права. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно вас на минутку? Молодой человек, вас можно на минуточку? Баурум. Вас задерживать. Чтобы вы знали свои права. Вы знали, почему нам выходят активисты? Активисты, они закон хотят, чтобы правильно закон работал. Поэтому выходим вот. Например, будете, критиковать государство. 32-й Апайға беремін. Мына көже партия деген қодрас ашылған. Білесіз, көбінің бәрі қазір қамап жатыр, белсенділердің бәрі. Ол белсенділер не үшін шығып жатыр? Жүз адам екі сырлап жатыр. Себебі біздің конституциясында жұмыс істемей жатыр. Мына сіз қазақшасын орысша берін, көже партиядан ашылған. Сол міне конституция бәрі жазылған. Соның бәрі бұрмалап жатыр, билікте отырған. Бұл не үшін керек? Сіздерге құқығын қорғау үшін керек. Қорғалмаймыз жатыр. Себебі заң істемейді. Заң істеу үшін не істеу керек? Біз қимыл жасауымыз керек. Біз үкімет емес, біз үкіметтен сұрауымыз керек. Неге бұлай болып жатыр, неге бұлай? Біз үкіметке қарап отырып қасым керек. Олай болмайды. Халық, үкімет ол халық. Қазақстан Республикасының Конституциясының несін екі адам шырылдап жүр осы. Қамауда осыны білмегенсің. Әдейі беріп заңды білсін деп беріп жатыр. Свои права будете знать. Прочитайте. Давайте конституционные права вы свои. Вот конституционные права ваши. Давайте. Надо на лица смотреть, есть, которые у них на лице сразу написано, будет брать, не будет. Так, вот, людям некоторым интересно. О, Баурум! Ну, қазақша оқисыздар ма, орысша ма? Қалай ыңғайлысыздар? Бәрі язықты білеміз. Бәрін білесіздер ма? Мынау Қазақстан Конституциясының выдержкалары, өзіміздің құқықтарымыз. Это орысша. Орысшасын да білемін. Пожалуйста, орысшасын. Себебі біз бүгін заңды білмейміз, сол себепті заңды бізге бұрмалап, көп жатқан сол себепті. Өзіміздің құқығымызды дұрыс білсек, өзімізді дұрыс қорғай аламыз және өміріміз жақсарады. Қорғай алмай жүрміз, сол себепті. Соны біліңіздер ол. Ешкілер қамал. Алай жақсы коронавирус болып жатыр. Коронавирус болып жатыр. Бензин бағасы, мұнайдың бағасы түсіп жатқанда бензин түспей жатыр. Оның бәрі жалмай жатыр деп. Үндемейміз, үндемеген бәрі оттан шығып жатыр. Біз халық сөйлеуіміз керек. Пенсионер бізге пенсиямызды аламыз. Уақытында берсе болады бізге. Болмайды. Балаларымыз қалай болады? Балалар, немерелердің болашағы қалай болмақшы? Олар несін атырады, несін жеткізін оларды? Произвол судьбы оставили. Құдайдың жазғаны болады енді. Дүние тыныш болсын, халық ел жұрт аман болсын. Бәрі болады. Ел сау болсын. Балалар бәрі болады. Моя хата срань ничего не закрывает. Так, аға, біз мынандай видеоға түскенде
біреуіміз сөйлеп жатқанда біреуіміз тоқтай тұрып ана видео нашар болып кетеді, бардак болып кетеді, өзімізді кішкене тәртіпті көрсетеді. Соны өзіміз контроль жасауымыз керек. Одан кейін бізді елдерде дұрыс түсінбей қалады. Молодой делает, можно вот на него? Мынау Өскемен қаласы. Это мой город Устамания. Выиграли активисты такие. Активисты для чего вышли? Что вот это правду узнать. Вот у нас есть конституция, да? Вот по конституции утверждает демократическую республику. У нас есть демократия? Нету. У нас есть свобода слова, свобода. А у нас источник власти является народ. Поэтому это не сидят, которые называют только это ты власть. Ты должен требовать. Потому что Они требуют, служащие. Они служащие. Так что изучайте конституцию, чтобы свои права защищать. А тут эти все тоже партии у нас, новое движение того, вот его программа. И вот подписывайтесь, подписывайтесь, узнавайте. По Инстаграм, Фейсбук. Подписывайтесь. Внизу вот телефоны, номера. Құрметті уақытыңыз болды. Орысша, қазақша қалай сөйлескен дұрыс? Біз көше партиясынан конституцияның бұйрықтарын әдейі мынандай қағазға бөліп шығардық. Конституцияны білеміз, ағай. Мынау халық бұл конституция заңы бойынша единственным источником власти, то есть властьтың халық болып саналады. Соның бәрін адамдардың өздері құқықтарын білу үшін конституцияның баптарын бөліп әдейі шығарып халыққа таратып жүрміз, білсін деп. Содан кейін мына көше партиясының өзінің программасы және мынау контакттары, пожалуйста, активистердің контакттары. Біліп жүріңіздер, хабарласыңыздар. Бұл партиясының председателі. Бұл партия болғанда, бұл көше партиясы деген Қозғалыс. политикалық движение. Бұл партия емес, көше партиясы деп аталады. Ана политический движениенің аты солай, көше партиясы деп аталады. Көше партиясы. Бұның бәрін дұрыстап оқысаң, түгел түсінікті жазылған. Қысқа, нұсқа мысалдар келтірілген. Мынау конституцияның нелері, статьяларынан тоже халыққа конкретно өзіміздің қорғау үшін сондай выдержкаларды шығарып қойғанбыз. Бұл қағаздарды өзімізге алып, пожалуйста, оқып, белсенді қатысуларыңызды сұраймыз. Белсенді қатысқандарың Қорықпаңыз оған. Қамата болсыларды қамай, сен қамамай. Сәлеметсіздер ме? Сіздер бір минуттың уақытыңыз бола ма? Мамаңыз қабылдап қазір. Бір минут сөйлесеңіз қабылдап. Аха, келіңіз. Мен, общий естедім. Сосын ана контакттарды қосын. Қандай бар? Девушка, можно вашу минуточку внимания? Короче, долго не надо задерживаться. Да? А то сейчас не будет смотреть. Много. Короче, надо... Сейчас менты, наверное, тоже смотрят. Сейчас уже подтянутся. Надо место менять. Не больше 15 минут, наверное. Еще 2 минуты. Еще 2 клиента. Ana rullerga жатыр. Рахмет. Bir minut vaqtlaringiz bo'ldi. Можно вашу минуточку внимания? Вот мы, казахстанские активисты, специально для народа выпустили выдержки из Конституции. Это статьи 2.17 с первого, ну, какие касаются конкретно права человека, гражданина. И программа, частичная программа, это Көше партиясы. Это Көше партиясы, это называется
скажите мне, сейчас секунду. Улица. Улица. Нет. Уличная. Ну, как? Уличная партия – это демократическое движение. Условная партия, условно. Да. За все. Лучшая форма. Полностью, что? Заходите в эту партию. Вот читайте. Это контакты активистов. Это контакты, вот общий чат по Телеграм. Пожалуйста, смотрите. Спасибо, до свидания. Здравствуйте. Можно вашу минуточку внимания? Пожалуйста. Вот мы, республиканские активисты, гражданские активисты, специально для народа выпустили такие выдержки из Конституции Республики Казахстан. Это основной закон Республики Казахстан. Чтобы права, люди знали свои права. Специально выдержки. И специально раздаем. Пожалуйста, читайте, просвещайтесь. Это специально программа написанная для народа. Контакты. Вот здесь вот тоже на мессенджерах контакты. Пожалуйста, читайте, знайте свои права. Потом вы знаете, сейчас законы выходят о прививках, вы знаете, да? Да. Вот смотри, Что нельзя. нет, если вы прививки Что, не будете, отказываться нельзя, ваших оказывается. детей будут, вот видите, что на старт делать. Так что выходите, не бойтесь, требуйте. Главное, мы народ, мы власть. а не Народ они. это власть, это в Конституции прямо указано. Вот Вы здесь знаете, первое, сейчас не бойтесь. единственным источником власти является народ. Защищайте свои права. Что, басқа жерге кеттік пе? Әне ол тәжірибе